Kaganyay ke jing thap tilang ke ke sni ke bakmen ke sni ke jingangnud ya keslong ke than berni ha. Jingangnud berkejing post new ke berki post nam juga samla berki Paidbah 8 sport kalau Urlong haga arpu pratrik uluber hadir menteri keterat ile akai sport jaka jela Meghalaya uba bantai dor lingdo udah leban Buh Mawnongrim bantai ke public gallery VIP stand kabla mangling ba keterat sports and youth affairs haga ni kasi sa jingkan mau lawan mansa khilang ru do ba sostenus so tu MLA ke Jirang constituency uba Victor Rani MDC uba Bibat Dor MSM Chief Engineer jong State Council Meghalaya ki officer na keterat sports and youth affairs ki nongkit kam ke BSA ki rangba shnong bar ki we ki riu rangba kathan bernihan nagaliang uba sostenus so tun kumu MLA ke Jirang ulapan pau ke jingkemen bar ke jing songo ke bakrau yu menteri keterat sports and youth affairs ubla tre shitaman pen Urlong ke jing post new bar ke Jingangnud ke bakrau ji ki Paidbah jo kathan bernihan ban yo ki jaka shong pekai ki babiang laga bangi phai ya ki developments ki ba fair langi phai surok ka omba mamdi ipai haki way development kaga health sector education bakum ter ngasngu padon dok dagi padon dok tam bati Paidbah haga Jirang constituency ke jungi ki Paidbah haga area ke jungi baro kilong ki padon dok hado geragata namar ba ngidon ya ki nong yaram ki badon ya ke jingket kli ngidon ya ki nong yaram ki bapek bakmi nagabenta ki constituency om tanasor himlay ki constituency ke basyok kendong kom ke constituency ke jungi